محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر الطاهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فكما الشيطان تورم ولا دم دمنا تفلان أمان زمان الله سبحانه وتعالى لا كدمنا الله سبحانه وتعالى تكبر كماي كسولك على كربك صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كيامر سنمادو إن شاء الله تعالى أمدكوك على كرباي وكما كدكوك بنا سنموني أجينا زنموني نمبر لامي فولدي السلام الشماء أنا مسمامة. هذه هي الجلسة الحادية وثلاثون نيسكي بسبب كلناي بإذن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى كجيني لنا فوق منبر الفقه المالكي منبر الفقه المالكي سانفي أم الله سبحانه وتعالى ديلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا ويثبت منطقنا في جمع ما نقول ونفعل آمين يا رب العالمين. أمسيتك مسد ديلي أكان دلاني ولا قد سكون سبتي kadalane sabati fotaw akaben Allah subhanahu wa ta'ala kay yamaruma ala ko kanyi aka ala yakama ala ko kanyi alkaraba sallallahu alaihi wasallam na bona barka mawkama. assalamu insha Allah ta'ala. الدرس اليوم سيكون على ليالي العشر وما حواه من الفضائل. السلام الله سبحانه وتعالى يمهن مدى غرسك شو بركة لدولة بولا دبنا بولي وشوكا كلا تنتكي كنيا فاني الكربا صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم نفحاتي نمهن مندهم الله سبحانه وتعالى يبوني كرامة الله هنا لا الله سبحانه وتعالى يصنفن كرغرل دو دي أما أشيدو غنو فتعرضوا لها الله سبحانه وتعالى يدون غي مامن غرسكي أيوة إبولو جان كهير كونو ودوم بركالون الكراسة مبونينا بركة كما وهير دون دوي ليالو العشرية سلبكالو الشوتان kamene ashu folo katase ashu tana do ma no selkena do shuye ye shu barkalo nye Allah subhanahu wa ta'ala kalinanu tokoy qur'ana nasula yaqulu al-haqq jalla sha'nuhu wal fajri wa layalin ashri alakra salsama afi mando nye kon Allah subhanahu wa ta'ala kalingando kon ala kalina fajri kenena wa layalin ashri kalabaka kale aywa selbakalo shutana khilafu be tafsir chawri nyonje na Allah subhanahu wa ta'ala yangar saga don baba min nabi wele ko jalalul mahalla misranga ko getura ako amma ko Allah subhanahu wa ta'ala kama selba kalo shutande ma alhamdulillah rabbil alamin. aslama hurmando ndona kono adamina nanve hera min bala fusamandiya min bala domba munum ba kono alaka son fa kengarale munum ba kono insha Allah ta'ala anya kanu ka yafanyini anyemo fe ka hakato nyini lambe ba jamakulu fe aslama mo ko balla khadari la wayechey ngani nanyu ana don kergarale oluf samandiya al muslimuna ahwaju ilayha min al akhdari salama mo ko balla bi ka tamel akhdari wala daka ode yambali kanan al akhdari ode yambla ka jo selba kala shutan ka insha Allah ta'ala wala da bina boli aywa ashutan konnaka mbalma ke mbalma muso ibi tulo ma jo amid ko nyini islam forba jama kulu fe akanda beni duko ye fotaw an ketaw ka ben Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaruma selba kala shutan ka damene aywa kalo joli dola kana se aywa selkena doma ado belejele ye samadiya doni anyine do alkraba satam aywa mande ve angan chesiri bato chayalilla ado ngono anga do mbonya ku karama ni bato keli chayaye wurdi sanmo nyo doye qur'an kala ni ka chaya o ya doye angan chesiri bara nyuma bela sarakati bo ya doye ka do nonon bismillah ni aye ka do nonon kumbe naye ku bla sirani aye adona belebele badoye yomu tarwiyati selba kalo tele sekina o do barkalinye do samani do alkara sal sama ya do jira mo mandela
anga bonya ka karama ni nyuma kele ka chaya ni ado shuniye o alkar sallallahu ka sunnaye wa kadhalika yawm arafa do fana ba kono o selba kalo tele kono nonay arafa do ni allah subhanahu wa ta'ala ya bonye dum ko lo sanve anyine dum hunu mande fe anga bonya ka karama ni shuye ni mam zero la ka bonya ka karama bi jami anwa ibadati ni bato non ya belejele wal eidu selikane fana ba kono seli do be la yadul ashri kono ka do bonya ka karama o nyinne do envers wala udhiyatu kadhalika abo chokola fana la hiya fana ba kono nunu nya wala da salmo nya insha Allah ta'ala ubna wala ye alaka wala chogo mano ko yama al eidu al salamu fambi wele ko seli shay'un kabiru fambi bele bado sannahu Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulihi ala ya sunaya alakra sallallahu alaihi wasallam ka wa ummatihi ana mandum alakra sallallahu alaihi wasallam ka bunyanado أول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفطر الله سبحانه وتعالى بنا نزون فم بيندي أكربنا مندوما على لا تجرى على أكرم صلى الله عليه وسلم سلكنا فلان من بو أيوة أمندوني أكرا أيوة سليني كندي أكرا هجرة سان فلانا أبولي كم مكة كتا مدينة نيجي مدينة كوكبوني كوي الله سبحانه وتعالى أيوة مدينة مهاجرونه ana ansaru madna ayo ansaru no madna ayo dugu tiguye ani dina mon mbora makka kana fara uka allah subhanahu wa ta'ala yubunye nen karamanye basabu alakra satuma bono ya juguya ya genga ba makka man naka yu tege janga be allah subhanahu wa ta'ala yu son munye ko bele nununa fiha hikmatun kabira ko dom babi famu selikene kola kadam monga allah subhanahu wa ta'ala hunna mando munye ko karama ko ni sojja nen dom bele baflanyi selinyini do an seliba do alkana nay madina sigila alkaba sallallahu alaihi wasallam tura madina du kono do la kam mangame yahudiya dukula kala halaw yela mane ye yahudiya fe ay ansar gu nyininga akoni manga nunu aneni la halaya nunu nyamunyi ukama ko alka kira an yahudiya ni nasara be sigila bani quraizata bani nadiru bani qainuqa u khaybara yahudiya be nasara be dovla nyina maya ka do ken ni so jaddoni o dovla de ye aywa u fe biye o dovla do la kelende yu fe biye yomo nairozi ani yomo maharajan ni domba flay u bolo u ba don karama alkarba ko gadam monga ku kan nabi mo ñu korta soro u ye kishini bunya soro allah subhanahu wa ta'ala yoro kabben adoma o kishira o jugu kadabal jugu ma kabben adoma u ba bunya ka karama ala barka dal kama alkarba sallallahu alaihi wasallam aywa o kuma me ansaru fe allah subhanahu wa ta'ala alkarna mando mbunye alkarba sallallahu alaihi wasallam la file akanone o nyuana ne soja dola kadi amandoma allah subhanahu wa ta'ala yakanya ne fe dama alkarba sallallahu alaihi wasallam sahaba faranyonga ako inna allah tabaraka wa ta'ala abdalakum bihima khayran minhuma allah subhanahu wa ta'ala aw bunya ka karama ni dovla mi hera ka bo kateme aywa nonu nga dovla nga yomul fatri adokele to kay ko aywa selini do wa yawm an-nahri dokele to kay ko seliba do wa kadhalika amada allah al-ummah al-muhammadiyya wa chokele la allah subhanahu wa ta'ala aywa mun mande yiriwa ku fere nene ndo flanye kadamunga adama de ratta biyami ni allah subhanahu wa ta'ala ibn hanama de daka amma ko ben so jala katok afarika to ka foni katoki damu o kadi aywa niye o kadi farkole allah subhanahu wa ta'ala ya kanum hono mande ngo ke nga kakke ali allah subhanahu wa ta'ala ka bunye kono akakke ali allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru kono jangu ka ketanu ka fota be barayna aywa ali ala ku sara ala sara to nyumana nyande farfoni la day minyi on hada de raka tabiya minyi na farfonna abani dungo de ke ni dungo ala ka yamaru fo nyongo na alakra bonye kama alakra bakano kama ala ni farfoni bara bayndi mo hono mandema ka laba ka akonna beke ala ya alaka yamaru yi ka beke here ka di ama o de la ni seli do fo dem so mi ya farhanaye makrobo bi ya farhanaye cewbi ni soja mo so bi ni soja kamina do mana nyishi mo hono mandema bebi ni soja ado fana damine fo laba a belejele aywa ni soja kuya be farfoni kuye wa belejele aywa ala batoliye am sara a belejele la ni hikma bilibili babi famwana anga ala barka dala abi famwana fan allah subhanahu wa ta'ala yake aywa surya nyona sababu ye muhru mande chen muso dem sene makoroba alaka satuma kumbe aywa ganga goshi madina du kono ko ka fa alislamu yo ko selekena bo wati sera bega bo kata selekena na hatta al huyadu hal alislamu so mun mel la dala yanyi nga ko alaka kira o sababu ye munyi aku bokun ye li yashhadna al khaira o ka hera sharia aywa nga utido sele arana ninye aywa allah subhanahu wa ta'ala ka hine muhammad mandela cer muso dem sene ma koroba setigi ni fanda
ni betara ñoo zoro selikene ka mo bu ñon kibaru don mo bu ni soja mo bu ñon fo ka duko ke ñonyi allah subhanahu wa ta'ala e alkana mando bunye aywa ni aywa o gere ñonay ayu bunye fanan ni seli jogo flame ni bo ke baraji bilebele bami ni jurum ya fami bo kono o fana bi famwana wa shukrillahi bi takbirati allah subhanahu wa ta'ala barka dami ni bo ke ka kon almamin naniye min khurujihim min buyutihim ubolila ka damina ubolila ukaso kono fo ka ta se aywa almamin nanima aywa selikene na allah subhanahu wa ta'ala bunye fomununge aywa ani aywa billahi yamunun kandike allah subhanahu wa ta'ala nimbe allah subhanahu wa ta'ala ka son fe kerngaralu ni alay muhammad bu nyanay nimbe be famu seliko la gindo do ala ka son fe kerngaralu ndo allah subhanahu wa ta'ala ya ke fana muhammad ni nyondo sababu ye ka ke tugu nyona sababu ye ma kele ngele ni nyonje katla ka ke kala nyona sababu ye bainal qaba'il qabila ni nyonje qabila do be o ma nyamo to nyozoro kene kele nga sankalo tan fulani selikenete ma do be dugu kono oluti nyonye selikene kene nga ko bolodi nyoma ni selikenete allah subhanahu wa ta'ala ni sababu nyumano kay muhammad ye ni yu tegadi nyoma selikene na finedi mbed sukun ni nyonje olubi bo nu jira ko du sukun je nyonyi kaddu ko minge allah subhanahu wa ta'ala bo du ko mine assalamu ni aywa hikma belebele bay gindo bado membe famu selikola okuma ala ya sigi o gindo mingam hunu mande ay to anga toka ay to anga njesri foka sora kono adabara mingama ka koyi wa hadhihi alhikma alkabira nayni gindo belebele bay vlani hakili nyey tadullu ala anna alislam dasturun ilahi abajirana ka fo cena ja salamayate bun hadama de gafe sabenenyi salamayate aywa hakili ka conjunction sabenenyi ala yareka ala ya aywa gafe sabene de islamiyya sigi modeka anzalahu li ista'ad al bashariyya ala ya gafe jingi kana aywa bun hadama dun kuna njali kama ha hani an bihi am gafe info ka barka da ka bismillah anabiku assalamu na ala ya ke ko selido dugu jera baramuno nyinne do alislam fe ayatlo ma jom hunu mandewu alma maliku bun anas ga tasirala min nyinne do envers ala ya ke ko selido dugu jera yo sanno ghusulun ba'da subahi as-sunna yale do iki ko sunna koli chogola fajiri kene chile kofe fajiri aywa so ma farda selle ko sele kene bo wati sele iki ko aywa sunna ko to nyumana wata jamul bihiyabi ka fini qur'an ala yo noko yima ko duy kana wal man fini qurati bolo qurale nyuma membe ko duy kana wata tayubo ki kasasa ba quraja wa tahsinu hayati ki la hala ya chenye kasara ka bo ki kunjin sele kene ma wa waqtuha min hill nafilati selikene yara bo wati nyuma ye nafila daga wati ye le zawali kata setle wulima selikene bara membe ka kono nindo hiya rak'atani joko fla mamena ni almami kumbora naye bismillah di alsam furwa jama kullu man salamu nyuma ye abi yamaru di salamu bi wuli ka jo abi joko fla selini uye bala azani wala iqamati lazani taala no ye misri wele wala iqamati sel korata fana taala yukabbir fil ula almami be allahu akbar fo joko folola sab'an shen wolobla era min dame almami no kay bal abbe fo anno fe bil ihrami allahu akbar folo min bolo kortala o jate bala o kore allahu akbar folo kele ko fe abi woro ke ka fara oka qabla alqira'ati yana ka do kalan kono no kera abi soraka aywa kalan damene yarfa'u yadayhi fil ula faqat nadba aywa allahu akbar folo aba tega korta o damadela musabu ya nyeka o kore ko bol korta tawla aywa malik ibn anas ka madhhabula wala yuharriku ra'sahu wa ta kungolo lama allah akbarula ka kungolo shuli ka wuli ambo minye mawfa o dino shido bal yayin nyanza kele sa insha allah ta'ala yansa ka sama dina tasra korame nabi wele ko malik ibn anas ka sira famin warala ka amidu ko nyin alislamu fo kan demen du ko insha allah ta'ala amba jele jira salamu la fi mami be non kan na jango ka boala muno wana aywa baje ambo fana fo alislamu ye o ka faraka anse ko dama jirala almam bi joko folo selini jogo indeka wa fa thaniyati joko flanana almam yukabbiru sitta abi allah akbar kala shin woro kadhalika ma takbiratul qiyami awuli to ka tle abi wulini allah akbar min o jate bala wa yundabul jahr bil qira'ati akanne do aka kalanke aywa selikene joko flala ka kala bo kenaka bi qur'an kala min ga ka bangi naye salamu bla khutba fla sunna yale do aye alkarba pamba ko kecho ka aka jo alaru usin nasi alislamu ko ngolo ka aka khutba nyuma vla kala yabda'uhuma bitakbiri aba khutba fla dayala ni allahu akbar wi najor alislamu furba jama ko lu nyafa be kulo alala alaka bo alani bunye foka kan allahu akbar alaka bo aba ala bunye foka chaya wayo khalliluhuma bitakbiri
abi aywa kutuba fulan chebo ni Allahu akbar ye kore na ye kalando ke na ye mawladi akmana mawfe abi to ko kulo alala ni Allahu akbar ye ka ala bunye fo mawop mani almami kulo la alala nyinne do awmuno vana siki me ka lame aka Allahu akbar fo no fe ni o kutuba fula bana almami soraka ka Allah ya kandike sheria kama aywa siradili kama alislamu fo ba jamakuluma ka jirula ko sisan wani lahiya kandike li dakara ayro bisa ka tasosa aka ta lahiya kandike aslamu fembe wele ko lahiya fembe lebele baye Allahu ye muhammade bunyani aye suran aywa suran bi wele Qur'an kono ko suratu safati Allah subhanahu wa ta'ala lahiya famadiya jirana lahiya sharia kun sharia la chokominga Allah subhanahu wa ta'ala ya kisalla kali alkaba sallallahu alaihi wasallam أيوة فيها دروس وعبر لمن أراد أن يتذكر أو لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا مامي نحكي بافه نبافك أيوة تاشيسرو أبافك الله سبحانه وتعالى تك بركة دا وتيجي كتلو ما جوك الله سبحانه وتعالى لمه سيسا أم بسردي الله سبحانه وتعالى ما أبي بمانية لهي رأي موني أيا الشريعة أيوة كدام مونغا أسباب لما أراد الله سبحانه وتعالى ما من أن نستيقظ مسألة يننا أيوة الخير كل الخير خير بلا جليلة أيوة بعبده وخليله إبراهيم عليه السلام كاكي أكاد جونغي أنا تركي إبراهيم خليل الله أبله بلاء حسنا أيا جربي نيومنا أيا جربي نجوكو كجوكيا وكيد الفجاري أن تشنكلا وكذا بل جوكيا جوكو منو نفر لا نيونغا كدواني كافر نيونغا كألا تري إبراهيم خليل الله منه كاكيرو تسمانا tasuma ni aywa amana kun cega jugu katame ce jugu yaka ni shetane ka dabal jugu yakunde tasuma feneni bunya ko jugu fe yoru kuntuna seka hal ibrahima blala ble o yene nga boga yata hilaki hi jangu ka seka fa ka ke anni sababu yi Allah subhanahu wa ta'ala banoma ala yaka jonga sanuma aka kira ala ya kishika tanga najahu Allah minan nari ala ya kishi tasuma toroma kallaba ka aywa barkado ala kallaba ka here chama ka ay kuma mena ni kosira o hakema ni ibrahima ya ye ko ale ka balmawu anaka shinju anaka dugu kele nyongu ana mande onu ka jukiya sera fo ale ibrahima ni kene karabalima fo ala de dona anu ni nyonje ibrahim khalilullah ko allah subhanahu wa ta'ala ba ni fo ni qur'an nasula ko fa aradu bihi kayda faj'alnahu al-asfalin wiye aywa ibrahima la ni dabali jukuma ye anyu ka dabali ce aywa sek u yerama ku kem mamalo lewni ku kem mama jiginu mamna no kera ibrahim allah subhanahu wa ta'ala barkada aywa ni allah subhanahu wa ta'ala ka pamaka ye pamna nako tasma ma yana ro koni bardan wa salaman ala ibrahim tasma ibena ka sede kono fami ni bi jenni kenaye fangami ni bi jenni kenaye ni allah subhanahu wa ta'ala da ya dima ala ni allah subhanahu wa ta'ala ya minina ala kele ko mine ka ibrahim kishi ibrahim khalilullah ye ala foka ala barkada ni mbara ngele kofe ni ngo inde mene kofe ibrahim khalilullah wulla ke laben kuma sisan ka fo aywa aka mande unyi ka fo aka jamakulu ye ko inni zahibun ila rabbi nyene ibrahim aywa ko do ndoy sa mbe kambe di amma koy allah subhanahu wa ta'ala de tay ne ibrahim nite awbulu ne be ala de bulu asamo nye aywa tashi baw ye beki hakli so ko dayale fami min lagali allah subhanahu wa ta'ala fa sisan ne la hiya sababu ye inde allah subhanahu wa ta'ala ka aywa jarabiye aka jonga ka ibrahim khalilullah abora ni mboyinde la ki wakil siri alala ata tafando ayrala ajike ala damade allah subhanahu wa ta'ala sona atara shami amna natara sami sigi damine ana furmuso sedata sarata yende ay allah subhanahu wa ta'ala deli ko rabbi habli min as-salihin a setigi masa sisan woni mbora njuku cela nana siki madame nyoy ikoy ala mba nyini fe ika konyumandiya ala denyumandiya mimbe ken de menyo ay ngadina barala mimbe ken centa baye ni e ala sona nena taraka tongo ibrahim khalilullah ndiko sanuma nge dalane mi nyedugo ke assalamu dalane ndo mi ni ala sabulo barsabu amabalo haramuna dalane ndo mi ni allah subhanahu wa ta'ala ya bunya ka karama ni kiren na bunyanyai allah subhanahu wa ta'ala ko fa basharnahu bi ghulamin halim ko kele ni allah subhanahu wa ta'ala du ko mine on ala ya ni soja ni kamale ni nyemi ni nyumanya jokobe ala amunyunedo falamma balaga ma'ahu sa'ya ja allah subhanahu wa ta'ala ka koma ba jarabi min temena no e jugiya dama teme ja ko werbe ko minga gele ka temoka
hali bi ka ibrahima khalilullahi nyini ka don ne ko nembe songa sabalini ala ka jarabi korowa nembe soka yira ku dine ala ma fomba fe nga jon ka ke chogo minawa o kuma nga soro ke nga sejira ala ka jira ala ko sebene alai nga fenda ma man mi nyona di moma ndo ke fonga jarabi ka don ga fo nabi songa to ne allah subhanahu wa ta'ala ka jarabi koro allah subhanahu wa ta'ala ko demi nayo nyini ala fe allah subhanahu wa ta'ala ya garsa ga dena demi ni de munyo nendo de barkalendo kalaba ka deme fo denyi aye aywa adamadenya shi soro fa shi sera barama tafsiru cew ko ye sinu aywa halis wal ashar de shi sandan sabana o ba soro ikira kamalini ibse ka ko chama nyina bo ibse ki fa deme ko chama na o wati de la ninde ndora ibrahima nyina jelila anabi jeka ko kenyove ibrahima jigi baka ko ninde yale koy allah subhanahu wa ta'ala nana sokoda ibrahim khalilullahi la الله تعالى قرأ أن الرسول قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إبراهيم سكورا كاي قال بنان على بكان ندي كندك الله سبحانه وتعالى ودي الله سبحانه وتعالى كيامري على كوكو دفو ديني كدي جنيني إبراهيم يو دفو أدي كو إسماعيل من لا تكرا على في أدبك الله سبحانه وتعالى من مني ودني كيكا كان أني جوني على نكون سكورا كاي مبكا إسماعيل كندك Manzur maza tara sisa ngone mbi yere ka hakilla nyini e ka hakilla munye Ismaila aslamu ato ngandlo ma joka hakil sa wakro sigi dezebe bina fanyuma jabi de nga kanga don ko fawbi jabi tande de nga kanga don ko fawni soso manga aslamu Ibrahim Khalilullah mana adde fe tafsir ci gindo do fe ayina kwa ko aywa adema ko yabo na ya ndeni ko ya uinye ya utasagiri de me ko tasagiro mindo ama dokoya ama lagushi ko ni tasagiro tarahumi de ay kamalini jole mi nga hinana am makar lala aya wele nim makarip makan ya bonayya a ndeni yenyi na jinyo yembo donga alay fedo nyinne fe o ka korone ne bay ni sugura kaye ko mi kandike e ka hagilla e muny de juma ye fanyuma jabi qala ya abate ifa'al ma tumaru ibrahima e faye fami manganga soso e nywana fa barka mana ala yodi mami ma o tigila ma mangan ko soso minga di ye oke sata jinuni insha Allah min as-sabirin nefa najar alay ibna soro ne saballedu ite sabal min dona ibno dona Allah subhanahu wa ta'ala ka makando ala baka aywa alkarba sallallahu alaihi wasallam kala kisaina Allah subhanahu wa ta'ala ko falamma aslama wa tallahu lil jabin kop mamina ni njonge bele fla nu yu yera to ali allah subhanahu wa ta'ala bulu fanyuma jena ka dede alama denyuma fana jena kanni di afama ka de alama kop mamina nu fla bora aywa kana kungo kono watallahu lil jabini ayede mboka be atamaka kallaba ka muruda de ngana de nyesirle ko fa afeka nyeda to ko muru samanaka fangai wana deinahu an ya ibrahim قد صدقت الرؤيا ويرد لا أن على يويله أكو حقيقة نما إبراهيم سوكو تيجيرا نألك مميني أدفرا نيا دونغو على إبراهيم تسونكي إدبا مصصو إنك ذلك نزل المحسنين أم بين منجلا وساراني جوكو إندلا إن هذا له البلاء المبين يجرب مينا كلو كجري وفديناه بذبح عظيم ويرد لا أن ياب مبو نكنجل في مينغبو وتركنا عليه في الآخرين anyo kettanu ye ibrahima ka kata se don labama wa billade ke fein vali la hiyo bi kandike aywa ibrahim ladgeli kama kata se aywa don labama bo ke ibrahim khalilullahi labama bo ke ibrahim khalilullahi ladgeli kama ne allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru kama assalamu allah subhanahu wa ta'ala ko kadhalika nazil muhsinin in jogo inde la ambi nyuma ngalaw sara innahu min ibadina almu'minin ko ibrahim khalilullahi Allah subhanahu wa ta'ala ka jonyi min dame ali alala ko kama aye ni mbunye bayingaye ka labaka bona nyumanya ka garsagaye aka dogo min ne ko ka min odola sa kata se ibrahim khalilullah aywa fatulima aywa nabi ma fefen nana kata se aywa dum ko de be melekelima nabi ma fefen nana o kofe abele jele bora ibrahim jure yala ودل الله سبحانه وتعالى كوكو بشرناه بإسحاق نبي من الصالحين أنيان سجاني إسحاق يكو كان نبي يماني كو فانا كم يماني وباركنا عليه وعلى إسحاق أن بركة إبراهيم أنا كبركة إسحاق لا
aman zuriyatuhum muhsinu kun nyumangela be ufla bonawla wa zaliman li nafsihi yere kun dunya nabu bonawla nimun minum bana ka tuku ula dezebe ebi tuku ifauka tasra de la ki fanyu mon labato ka nyumanya la ka ala kono ka ala kira kola ngani yu labla ka kenda shidon ye Allah subhanahu wa ta'ala bi minada jengay bulu abi cin bulu bada bi famu ayina Allah subhanahu wa ta'ala kote ko wa zaliman li nafsihi mubin mube ubonawla munuma Ibrahima na ade Ishaqa ni Ismaila labato olu kara yara kun donya nawye olu ka yara kun donya sabakoro bangime aslamo ni nyoro la sa anya la ko famu amba donga fo la yalla seliye ni nde alaka sasama kuma jeya anye ka fasani ka dalakenye alaka bako ko man kan lahu sa'atu la yakon ye fembaye ina mohon mande mi se soro la yalla nama songa wala mi yadaha ma songa kandike hala yaqrabanna musallana atika na nga seli kenaka la yakani gali ayo kiti gele yalife ngani bele jele ko fa alaka ba ya jira sahaba wala ko nafla barado mo katto o hakke kono sede a shartu yen ala ya sene ko yiye iba barake ngal salamo min varla ka ngatle labana ambo fo salamo yo ka bwala ni ala ma sedi ma jeni ala kala tikay kanati yiram majingi na folotiki koro ko deli kanata aywa idaka sunafa makaddala kanata ngalo njugo tike kana haramu na folo nyini wa kana aywa haramu sogo dun ko yela hiye allah kan gesi ni ye sagajigi mene idem so mo tigi bolo ka soro ata furla ta barala iya dongoni koni nyin na folo ye ita boyoro don assalamu ayto nga hagil to anyira la ni nda soko ye ko maka kan dun jango ka kala hiye am ala deli allah subhanahu wa ta'ala ka hagil nyuma di an ambal assalamu ma abi nyini ni halala na fol aywa abi nyini ni halala ya nyinnade ni ala ya sene ko ye halala saraka iba barake ay de ndeke ola ay muso de ke ola kalo mana jo idde ka boliki kumbe wato baba saga mana wa de ci aywa adda ci ka boala asama ka boabolo e furmuso fana nayi nyini ngala shen kele shen fla jira ko jaku yete abakar sidiki banala ya fama ka jirana ko nafla barado umar bin khattab yo nyana ke abdullah ibn abbas yo nyana ke na ala ilahi allati aywa kan gal lati kayma irabe doddo so gola way bi dodi muma bashi foyta ola nga foyti ferala wa hali worori baka sara oti boala na ala ya nako yima ni doddo na do sarakati balam alislamu ma hakli nyuma be allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko di amma ala ko kaka ala ya kama wati koro kama amma ko kumbala kala yalle bu fo ay gere karamo wala ko lu nyefo ay femunon di nyela yalla saka munon saka kay lebu munon be saka balika kay ko nyefo ay jango aka saka fataw ka ke ala na kraka yamaruye jango la ya dabora jurmu yafa mi ngama adabora bunyene barka mi ngama adabora sarakati nyuma mi ngama na ala yo oke barka ibrahima na kola ala ko nyana ke barka anangola ala ko kaka ala ya kama ala ko ke alkaraba sallallahu alaihi wasallam na bonaw kama korfa labay mi nyami du ko nyini asama fo jama ko lu fe du ko jabi wati dona ay du ko kanya ala ka ndeme ni barayna ala ka baraynge allah subhanahu wa ta'ala nyada nyinni baray ala ko kaka ala ya kama ala ko ke alkaraba sallallahu alaihi wasallam na bonaw kama barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إليا توهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما